Sanibonani babukeli nabathandi bayi TV. Professor CM Likhuleni nyanga muni nyanga kutikota nyanga kutwisisa nyanga yakubhashiswa ingqondo thamle nyoka lihlaba omzondayo nkulumo zabantu ziyakhulumisa ngazikhulumi kanje ngithi uzozonda uzuthande ngithi ngindoda engafanga mongayikhanzi ifile ishaye kulala ife kwesibili ngimadla kufa kwafa ngisho njalo bafowethu ngila ngihleli naye esigodlweni eSwazini kaManzini lapha eSkomu ngihleli naye MKVT VP bashise production injalo ithi yona mayize izibongelela ithi bashise production or nothing at all ngikhona bafowethu namhlanje angilethi lutho ngifuna kunitshela ngenzaba yama short boys kundlulele lokho ukuthi mangithi mina ma short boys ayakhona ayaphila futhi ayakhuluma ayakwathi ukuthi ukhulumela akhuluma njengamafazi namadoda noma sesiwakhile bashise sawakha amadoda siyakwathi ukuwafaka la kulesiginci lesi ahlala akhulume tindzaba divakale ngoba akusisiginci sokuthi uthi hayi sibhobokele or kunesikhala la kungangena ispeaker khona noma kungeneni awungeni lokho bafowethu ngisho kona laba wathi oma boys eSouth Africa bazokutshela ukuthi professor uyaloya bakutshela bathi professor uyathwalisa ngempela bakutshela ukuthi uprofessor uyendinto uyendeke ebafowethu noma ngilaka Manzini ngifuna kushaya nje le mfengwane bekathathu bese ngiyawaqoqisa ukuthi ayakwathi yini lokukhuluma ala eSwazini la ngikhona khona njengoba nginobashise njengoba sihlezi sikhona la emsamo sikhuluma tindzaba zokuphilisa ebafowethu ukuthwala akusisono futhi uNkulunkulu lithi iBhayibheli engilifundayo uma unaNkulunkulu awumelanga uhlupheke uma unaNkulunkulu kufuna uphile kahle udle kamnanzi uthithelo uyodikhanza kubaba akufuni ukuthi wena mawufile uyothola injabulo ezilwini cha spirit asijabule spirit siyazula spirit nje imbamba asijabule so ngifuna ukusho ukuthi siyakhwathi ukukhanda bashise siwafakela wathi namhla wekho esiginqini makhosi amakhulu makhosi asenyakatho makhosi asendulo namadoda asezambezi hilaba kayina hefushela kokwani sithi buyane emfuleni lephakathi ezambezi bogogo sithi kusile na itelevision bogogo ithi ufuna kuva ukuthi ngempela niyakwathi ukuqoqa thokozani bogogo yevukile makhosi yeah ikhona makhosi asenyakatho silambile nithini ebantwini baphila abantu makhosi amakhulu bade batothatha into yokuphila nemali batawuba nayo makhosi asenyakatho siyabonga mhlabuhlangene namakhosi amakhulu ngifuna ningidubulela imali ngifuna kuhamba mhla ka3 ngiyahamba ngiyale enkonzweni kabantu banenge ngisho but ngifuna imali yokunikela ngiyayithola makhosi amakhulu siyabonga kakhulu indlondlo ezinamandla nethi bangithi nje mhla ka3 ngiyahamba ngiyopha ngiyoba ngithola kibo lamadoda njengoba ukuthi bathi bayonginikeza imali ngempela bayongipha futhi angeke kuvinjwe ngilutho lokho sokusisemhlabeni ukuphila wena bashise siphilisa ukuthi bantu mabaphile South Africa and then njengoba siphila silana eSwaziland nabantu baseSwazini ngithi buya nizophila noma ngingekho mina ukhona umysteri lona engimiphe amandla naye nje ngitawushuda naye ukuthi nimbone ukuthi ukhona la kulesigaba esikuso sekwelapha njengoba nimathi Mr washiyela ngibaba wakhe ebunyanga hayi ukuthi lithwasala ngoba manje selithwasala qha akusilithwasala bengilapha nababo wakhe babe sewuthi likhuleni salani iqhube nomntwana nami ngokusho njalo makhosi amakhulu siyabonga makhosi kusiva ngabuyela lemuva ekhaya ngitonikhanza khona makhosi injalo lenzaba ngisho kona ukuthi bafowethu silesigodlweni namhla ngalosibili enkangala silaphela khona ama appointment ami ngito attenda ebusuku angisalaphi mina emini ngoba abantu sebabuke ukuthi emini imoto yagcwala kakhulu emini sengiyahlala sengilapha ebusuku bayadla bathwala le kakhulu sesithwala ebusuku kuphela isibanga sasemina sisebenza imimoya yami seyifuna ukusebenza ebusuku that is why ma appointment afike ekseni ngabuke nje ngingawanaki ebusuku ngo12 nango3 ngiyaqala ngiyathwalisa ngisho njalo ngithi okungenzeke ebantwini kuyenzeka Professor CM Likhuleni nyanga muni
nyanga kuditusisa inyanga yokubhashiswa ingqondo. Thambo lenyoka lihlaba omzondayo. Cela njalo makhosi nabashise umsebenzi wakho umkhulele ungaye emuva makhosi. Ngifuna iMpumalanga yonke, ngifuna iGauteng yonke, ngisho naseLesotho naseBotswana. Ngifuna MKV iyofika makhosi amakhulu. Niyenzele njalo madoda amadala. Ngiyabonga mhlaba hlangene madoda livele mengetinyawo. Makhosi.